Amri development prona rada tum yelwin terana phankang thum karne asai kedeng pon. SDC asong tum kang dang ame kang nipon. Habinang nar hem ke panahok tekang. Rajuti so korkanthi constituency along prekjam madim along branch committee ahem kangpup. Nizang Karbianglong number hini Amri constituency pen ADF mate Amri development prona tumpen Elvin Terona phan village level sai hem along man peng pen kedeng. Lason sila bangsa me along bangke baki me tum chipok dun rinti. Kilik nang te bok bom majok si ADF atum ta me dode sang se sai cheklem pon bom tanglo. Laposon se bang pharoga thamar mu atum ADF phan ke kroyarar tum chejeng dun si aliracham pidun. Herangke karjo hoda ke hai Elvin Teron pen ke thanduna tengke non ke bang JMS kilik hot ongdong abot pen haiji pusin ningji pon lapen haite te sarkar pen ke bipon abar sai anta asai ke baklem ADF phanta lam chak chipi pon non amat ADF atum dode sang se pen atok no homridam si vote kerega sai deng pon bom tanglo sabai pen bom imrong pi report Malong News. Oh, makin ini tu abang ke, hala another 49% sila tunge cetak po. Lah sini tu tunge KRMG pan ke, thang ta ni tu KRMG pan ke ni tunge sisik sepin lo ke hai pan sisik ding lo, lah pen ke hai ta hai uji bukan orang bertanya ni tu mata. Hai dat lo boleh tiang dia hal arah datang ke sini iklim dia kecing sih. Kicing siya bang ke la office muka kampak lem nahin. Ningkan krep ho ake hai maslai ake hai kachariar ni ke PWD office ta kam chiklem kerja lo veterinary officer ta arje theklong lo delo agriculture development officer ta arje theklong le pin lo la pengarada block asor ta jagiru chiklem rong lo la ben ke kena PWD asor ta nili IB long se kam klem rong lo ada kam claim wang pin lo. Lasi government a department amuka kam claim ji. Lapen ke school amuka rural area schoolan ke lothan wang delo. Han seta komane surihini suri thom pilok po komane lokal somar honsi kam claim po hala master thom do de pin lo. Lasu somar ke the abang ke matha the pin lo. Kadu ko beta. Songwe la pen SDC atum pen hamrena rong supia long SDC asai hemalong kangdang ame kang nipon patu West Karbiang long hamrena rong supia long SDC la pen songwe atum chingrum pet si kebang ji Karbiang long termas council kilik MSC kacipati ponjia phan kangdang ame kang nipon patu labang so MSC kilik along socheng MSC constituency pen SDC a candidate Ramsing terang la pen amreng constituency pen songwe pen Beren Singh hi atum pen si chipati dunpo hamren pen Rostaming ki report Malong News. Kita punya dak semar meter. Setelah so Frank Kongres tu kecil itu bangga long terkatang te. Nasi lapangan lo isi model lah bangga lagi. Isi golden period pusi. Golden period kalau bang suhu dak songbong rat untuk teglong lo. Nasi rara masih no bangga kacelar. So bangga isi change. So change bang rara bangga. Semer bangga non ASDC apansi lah maksud teglong lo. Nak lidak. Nili gulang hitame nili tu mahil pen Sunil Tok di pasal ini pilo he is the strongest candidate strongest candidate lo itu tu mengadak asi ni tu ke jong lo karena hokpet kalau ni Sunil Tok tidak padut tang bang lo kace songo mo puno rar bang ki claim pia mo puno ason kira mo hitame alang ni emprek kace song pendang lo rar bang kelang an labang alang ni nup tek ser isi administrative mate state craft tu sih, so state craft bangkang itu kami, mingke orang itu high lu, pulau tam terdapang ke, kalau ASDC kacari aku, alas buat ni panse, abar saya nang pulau, alas kacari soal nasi, it will depends on the party policy and party principle, lasa principle, lasa polisi harapan kelang, ponang je, klaim, tang, lasa polisi ke dua jenis sih, alas suhur bangke success. Exactly nona bangke, asona development ke claim construction kimi ka salam tawar ka salam lah ka to claim to pen non ninkan great hong bong congress non BJP ki chari bangke dak kimi ke hong delo MOS MOU ke cheto ka tangka central scheme nang lia tangka lawang so to waran pan nai lo lan belo akimi council pen ini local MEC pen
iklam ke nampung dak thek long le po rat jong sentiment ma pin dak me long asi AGC highway po athe da congress nta chi bong dutlo congress tu genang ya ticket long le da joni pini samson ing ti ho ningkan ke ba prang election thunglo rem de ramat kadui pen ningkan ke ba phi non election tiket Guwahati dower ma tiket cebandera joni pen tiket cebander tamme dak ahok congress kiklam cepadung ma tiket kelong laya da congress tamme cebong dutlo office da chipli labra ke congress tunta hayone lo apen BJP tu magen theklong lo धर्म मालांग के पाथे खेलम खेसु फना के बेर पिनी एबा के क्रिस्ताना तुमके ए जोंसी BJP सरकार से बोंते क्रिस्तान पेन कपरे दाक दवा खे तो के चार बोल से थेलम पो नोना बांगे क्रिस्तान के दुन लो पताते कारबी तता ST चिकरंग ले पता पिनी RSS तुमके दाक कर बेंग वासना नहीं आ जलो नी तु अपरांग मन पुलो BJP नंग हाय बम दांते तो खेसु विल दति दा यूनिफॉर्म सिविल कोड असना आइन India government tu non Modi सरकार से लाइबम क्लेम mo lage khe so to pan nang pachar boji stame proy kride lo BJP nang hai bom lo nang hai derjoni nang ge song truck bana chong tuide hele kamat ka song truck bana chong tuide ticket nang pi no ticket pi de non ticket ki pi ke RSS tu masi ki rong ki ong lasimo piju pi da council ke RSS tu nang chodet pu dak bang ge khe so to pan bang ge na ke beri si non eglong e pran lasini tu aprang bada nije bom so te non chikok bom lasi lahalo pere me BJP सरकार fange lasi karbe long ben tapan mang BJP सरकार fange lung na pu bukran ni lebara to make lake ka kita ridi lo apen candidate mata rada phantha claim bi thede masi dangara tu ke non inu bahani tu fight Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo borsali arong along aruni phain ko ra trok ajo jirlo apor por phai hini ra chiti mapor malom idon hem habira ingna ra hem ke panahok te kang jok sok sang penan parta kasu harlunganta nahok pon lo pusya hem khotum pen than pachini bonta kopai ke me moni ra phan ke pasik sakte kang kelang puse che than pon tu chupki hola pen Ramesh Teron report Malong News Salam pachini tha we bad 2:30 malom pendo mane populo agom ke long ke hem anang le rock arpong ti free ho an si ni tung ka agom long lo masi te bok te rai jom phan la pu thun chi kontek lo nang hong dun lo an ke la pen ke kat ke la pen sang bara sang bos tai si la pen ke chu sang ronjira sang le de la dek bang ke ronjit bang ga dha long lo la pen bara bang ke bag pen ma plastic bag pen ma hichu de lo enke la pen ke hung pen enke aning ti pinang anang angnar rong lang stamia ko ki hung tum de tu pen masi ali na tu padam lo ali suding tholen lo masi bagana tu bek chok lo dam de lo an parking ke kasu phuli ke na hok la hai de lo John kon bak dulo e jon ve kon apolom ha 2:30 malom la sungnar ke bang un hunang tung kunas ke dulo na hok ta kat thai ta de lo kat ta thek thi de lo masini tum bang hemal lo si du er lo nang tu ma phan nang pasik sak selang boi bang abhan bang pasik saksi ke lokson dun ke kon bak dulo kasu harlung la pen phuli la pen la sang bara sang pen ronjira sang aruni phain ko rapho ni lakha kre phli korkanthi constituency ke parlo dong mukak teke langjun la pen chenglok denda khat samelang so langlok so la pen nihang lang so long BJP branch committee asahem kangpu pon la pen korkanthi long per exam polling station arada tum BJP candidate Rajuti Sophan ar chopon labang so BJP branch committee asahem kangpo long BJP song pe non ephong kosonsi kachipai thujima lai huelam chethan pon padu lasi mandal committee sakti kendra long ar puke do atum rong arlo dam pen pini penamat tor program mate vote kerega mai padu pon nang pola pen BJP long vote ki pajok jia phan rong arada phan thandam nang po bualam hei hui chethan chimum pon padu la pen BJP sarkar ke do hot penangan korkanthi long kaching thora sai claim long lo la pen jongsi non eprang the development jongsi nang jilang pulote BJP phan vote pi pen pe hai nang po posi korkanthi arada phan than tekang dong mukak pen Daniel Sontimong report Malong News Election campaign 2022 Karbi Anglong Autonomous Council labang so election na campaign na mga nil tum pinipen kapangcheng nil tum tokmoka Bharatiya Janata Party office long nil tum कार्यकर्ता तुम pen kalau tak nil tum isi non sona mai kalau tak perlu tekang lo asal nasi batpani matang tak teki lanjut dalam ta
भारतीय जनता पार्टी PS Tumpen Sakti Kendro अंदर के 2 लीडर Tumpen Rosona Thagamai hata ke Butikang Lang Tumpen aku tendagat Nejang karbiang long pen ASDC salajong asong pen ke long thoma dima long wet pok kapar jap dunji non ke bang ji karbiang long autonomous council MSC kiliga hud nejang karbiang long district ang kangar lo pen ASDC party salajong a hin pen ke long thoma dim anchot se kiliga long thordun lake socheng pen ramsing terang hamren pen mensing terang la pen duaramla constituency pen sarkar phangchu long thok adima long abang ke chinthong abang ke APHL se asong phan la pen lit song long phara phansi cherap dun la pen long phodima bang ke independent phansi cherap jetodun pupusi ex MLA candidate sar singing lenga hin pen pharang ke tumang no pangdak pon phalang pi pen bida sing teron report malong news si laheno PD Jasmet nili da West Karbiang long ESDC a party hin pen non ke bang bom Karbiang autonomous council election aman ithithini alam kapang dak koji pansi ni terangki reporting no chiklang iglo no si Jasmet Longri klar nangji ke chirai nangji alukot BJP phan kaparem kon alukot puthot ladak BJP phan ke kroi kri abang phu BJP phan ke kroi kri asong lapen ke BJP phan ke kroi kri so social organization women organization pendang lo penang lam thima tha ponsi ngelitum non ke bang bom election lo isi kadu kabi pen claim rapet ji phan sini tu misi kam tha pondu lo bang so join ni litum ESDC party hin pen Jasmet long thomadi ni litum candidate bidun lo Pregabing anabang litum kaching room candidate Jasmet independent candidate mate common candidate aso litum hin pen parjap ponlo si kecengsi litum duaramla pator sarkar phangchu aki hai phan ESDC litum parjap tunlo lapen ke Socheng Ramsing terang fansi ESDC dan parjab dulu, lapen Hamren humosti itu mensing terang ake hai fansi ESDC dan parjab dulu. Lalu pen aka pregadiman non amri pustame itu mahin pen independent pen karjab dun ESDC lapen ADF celang pet pen ake hai Elvin Teron fansi itu support dulu, lapen ke rongkhang sitame ESDC party hin pen independent pen karjab dun long biteron alani fansi itu support bidun lapen cinthong sita me hada 24 plus lapen rong asaramai tu pen kapar jabdun independent candidate ke hai dit sorong phar fansi ESDC party hin pen support dun lo halada ko tum candidate place dun that pen a fit nomination file that lapen ke aku scrutiny tang that pen a fit pusita me katu ke velam thema thasi rong asara tu phan 24 plus lo ke claim ajir po tum phan amana peng Pipon pensini itu candidate pasi withdrawsi it sorong purpose itu madak support dunang polam ciperai pon fusi it sorong purpose dan itu support itu la sonak taksi non kukli homosti long pusitami ajak ding kui pen ada kacing thurawi rong aju itu towarawi langawi la sona kisung do dak pen ke haidu na candidate tum an pusita kukli homosti pan ke lang kapan kriya job nilitum ESDC apa Litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta